Hi guys, good morning. So as I woke up at 8:30 a.m. I just oiled my hair. Now I'll take a quick shower. This was Tuesday, as you can already guess from the thumbnail. As the video is about morning skincare routine. So let's meet after I shower and we'll discuss about a few skincares and I'll show you my skincare routine. Let's go. Before we move into skincare, let's talk about skin type. कति धेरै स्किन टाइपहरू हुन्छ हैन कसैको नर्मल होला कसैको ओइली कसैको कम्बिनेसन कसैको सेन्सिटिभ कसैको so ड्राई हुन्छ नि so before going into adopting any skincare routine I would highly suggest you guys to know your skin type अब स्किन टाइप को बारेमा थाहा पाउने हुन्छ नि मेरो स्किन टाइप के होला अनि त्यसमा मलाई कस्तो प्रडक्ट सुट होला कस्तो कस्तो इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिँ सुट हुन्छ मेरो लागि अथवा चाहिँ कुन इन्ग्रेडियन्टले कस्तो काम गर्छ if we talk about all this then I think this video will be too long. So I'll just share my morning skincare routine today with you guys. Talking about my skin type, मेरो चाहिँ oily to combination skin हो है अनि पहिला पहिला चाहिँ एकदम oily नै फिल हुन्थ्यो होइन अहिले चाहिँ it's been like combination plus normal skin like त्यो फेजमा चाहिँ आएको छ कि मेरो स्किन but it's after multiple use of skincare products. So yeah, I just washed my face as you saw with Anuako's face wash, you know, which is for oily to combination skin ko lagi ho, त्यो face wash चाहिँ. Now I'll start with I have this mirror with me. Yeah, as you can see. So I'll just put it in front of me and I'll just start my skincare. So skincare basically normal skincare गर्ने हो भने चाहिँ for me I use toner त्यसपछि I use serum ampule है त्यसपछि I use serum त्यसपछि I use moisturizer and finally sunscreen छुटाउनै नहुने भनेको it's sunscreen of course है so let's move ahead with my skincare and yeah so for toner, I use this Anuako Heart Lift Toner. So it's I bought this on January and it's April, like 4 months basically, and still 20 to 30% it's left. So it's a soothing toner, oh, you know, and for me it works. And कति reviews I have heard about it that it's not good, होइन it's not good भनेर किनभने केही गर्दै गर्दैन पानी जस्तो छ भनेर it literally is like water जस्तै छ but what I have felt after using this is यो यसको नामै सुदिङ टोनर हो नि त सो आई थिङ्क यसले जुन काम गर्नुपर्ने सुद गर्ने तपाईँको स्किनलाई सुद गर्ने काम इट हेज डन भेरी वेल आई क्यान फिल द्याट किनभने मेरो स्किनमा चाहिँ कति धेरै हुन्छ नि कति पोल्थ्यो कि लाइक एकदम सेन्सिटिभ फिल हुन्थ्यो मलाई पहिला पहिला अनि आफ्टर युजिङ दिस टोनर आई फेल्ट द्याट त्यो रेडनेस अथवा चाहिँ त्यो जुन पोल्ने हुन्थ्यो नि द्याट हेज बिन भेरी मच कम बट अर्को कुरा चाहिँ प्लिज लेट मी टेल यु द्याट once this gets finished I will be switching my toner and I've already bought another toner है त्यसको लागि चाहिँ but my favorite if you ask then I would highly recommend you guys to use Plumco rose water toner. I mean I have already finished 3 bottles of it and it's best. Now you might ask कि best छ तर then why are you not using or why are you switching because I just wanted to try नयाँ नयाँ हुन्छ नि प्रडक्टहरू त्यही भएर I switched वरना I'll always come back to my rice water plumको rice water toner. You might never know like हुन्छ नि you might see me using that again but I'll use that again definitely for sure. So next is Skin 100 को Centilla Ampule. Hey, this is for sensitive skin like redness हरूको लागि हो अनि this is very good. I mean, I can actually feel मेरो चाहिँ यो एरिया गालाको यो एरियामा चाहिँ नर्मली पनि रेड हुने हुन्छ नि त्यस्तो भइरहेको हुन्थ्यो बट अहिले यो युज गरिसकेपछि कम्पेरिटिभली कम चाहिँ भएको छ अनि आई हेभ नट युज इट मच एकदम धेरै सो यु नो आई कान्ट टेल अहिले नै कि रिजल्ट्स कस्तो छ एन्ड के भनेर बट आई वुड डेफिनेटली रियुज इट अगेन एन्ड अगेन सुदिङ इफेक्टै छ यसको पनि नाउ माई थर्ड स्टेप इन्टु माई स्किन मर्निङ स्किन केयर इज सिरम है सिरम चाहिँ मेरो चाहिँ डार्क स्पट एन्ड पिगमेन्टेसन इज लाइक एकदम प्रिभेलेन्ट होइन मेरो स्किनमा अनि एक्नेको स्पट्सहरू एक्ने आउने मेनली यो एरियामा त्यसपछि ब्ल्याक स्पट्सहरू बस्ने यु क्यान अलरेडी सी हियर एज वेल यहाँ पनि छ अनि यहाँ पनि छ
but यो एकदम नै कम हो, like ever since I started using this serum, and I think this is very famous, so you might know. This is Anuako TXA serum. Anuako niacinamide 10% plus TXA 4% serum. So this is my second bottle. First bottle I used very consistently daily AM र PM routine मा हैन, अनि त्यसपछि all over my face. I could so मजाले see the changes. I could feel my pigmentation being मेरो pigmentation चाहिँ घटिरहेको थियो, प्लस डार्क स्पट्सहरू पनि गइरहेको थियो. अनि सेकेन्ड बोटलदेखि चाहिँ वाट आई डिड वाज जस्ट जहाँ जहाँ चाहिँ डार्क स्पट छ र जहाँ चाहिँ पिगमेन्टेसन छ आई जस्ट अप्लाइड देयर कि. सो अहिले चाहिँ आइएम डुइङ द्याट अनि इट्स भेरी इफेक्टिभ. मेरो कति के अरे स्पट्सहरू डार्क स्पट्सहरू एकदम गएको पनि छ, एन्ड माई फेस हेज लिटरली बिकम क्लियर, लाइक अनेस्टली. सो दिस इज माई थर्ड स्टेप. And when choosing for skincare, I highly recommend you guys to do research. And over the years, what I've felt is skincare is all about researching, trying and testing. So if you want to try new products, I will not say please go for Korean skincare at the first. किनभने it's very expensive, है. प्लस तपाईँलाई चाहिँ सुट गरेन, एन्ड इफ यु डोन्ट फिल एनी चेन्जेस देन इट विल बी लाइक यत्रो पैसा हालेर किनेको मैले, इट्स अल अ वेस्ट. सो कति धेरै नेपाली ब्रान्ड्सहरू छ, इन्डियन ब्रान्ड्सहरू छ, प्लस अरू ब्रान्ड्सहरू पनि छ जुन चाहिँ एकदम अफोर्डेबल रेन्जमा हुन्छ नि. डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सिरम्सहरू, मोइस्चराइजर, स्किन केयर सेटै पाइरहेको हुन्छ. सो प्लिज गो फर द्याट फर्स्ट. एन्ड इफ यु फिल कि तपाईँ इट सुट्स मी देन प्लिज रिमेन कन्सिस्टेन्ट विथ द्याट. अनि त्यसपछि चाहिँ यु क्यान स्लोली स्विच अर अपग्रेड यर स्किन केयर द्याट वे. सो या, your skincare can vary based on your skin need. So that's it. I highly recommend you guys. And also, this is the moisturizer that I use. It's from Purito. Purito को Mighty Bamboo Panthenol Cream. It's moisturizer, it's moisture barrier. मैले छिट्टै नबुझ्ने भनेको मोइस्चराइजरमा हो. So recently I purchased this. अनि I'm loving this. It gives that glass skin effect. Okay? You just see it. It shines instantly. So it's been very effective for me. This moisturizer is like, okay, you can already see. Mhm. And another thing is, no one's skin is perfect, guys. Every skin or एक skin type मा there are some flaws होइन. कसैको पनि perfect हुँदैन. यदि perfect भएको तपाईँले देखिरहनु भएको छ भने it's not instant कि. We go through so many phases होइन in our life, especially केटीहरू hormonal चेन्जेसहरू हुन्छ. टिनेज पिरियडमा पनि कति एक्नेसहरू, पिम्पल्सहरू आउने हुन्छ. सो कसैको राम्रो स्किन देखिरहनु भएको छ भने डोन्ट लाइक फिल कि ओभर द नाइट अथवा चाहिँ नेचुरली नै आएको हो. मतलब नेचुरली पनि वी गेट होइन स्किन, बट द्याट डज नट मिन कि इफ यु हेभ सम प्रब्लम विथ स्किन देन त्यो चाहिँ इट वन्ट हिल. इफ यु राम्रो ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो अथवा चाहिँ जे प्रब्लम हो त्यसलाई एड्रेस गरेर तपाईँले त्यही अनुसारको स्किन केयर गर्नुभयो अथवा चाहिँ मेडिसिन्सहरू युज गर्नुभयो भने obviously it will heal and it will take time. Skin care is all about having patience, being consistent, and trial and error. As I said, this is like literally what I feel and what I did. So yeah. Okay, as you can see, like all that glows and your moisturizer. I love this moisturizer and I'm repurchasing it again. For sunscreen, it's always a two-finger rule. So sunscreen चाहिँ reapply पनि गर्नु भनेर भन्छ होइन, every 2 hourly. But literally, I have not been consistent with that. I mean, I don't reapply much, which is very bad, I know. But वर्कमा हुँदाखेरि चाहिँ you just can't apply it directly. त्यही भएर चाहिँ stick वाला sunscreen is highly recommended. I have not used it अहिलेसम्म, but I plan to buy हुन्छ नि stick वाला sunscreen soon, किनभने I think I need to take the sunscreen one thing very seriously. So there are so many sunscreen among skincare पनि I'm obsessed with sunscreen चाहिँ मसँग यति धेरै sunscreensहरू छ. So त्यसको पनि video will definitely make differently. So this is the one that I currently like, and why, as you can already see, it blends so easily. It does not leave white cast. अनि यो लगाइसकेपछिको that glow is for real. Plus it's affordable पनि, and I think it's easily available हुन्छ नि. If you want then it's easily available पनि. So मेरो चाहिँ morning skincare routine भनेको यति नै हो. And if you guys like my video, then please consider subscribing. Like, share, comment and subscribe so that I can make more videos and we can engage together. Thank you for watching, guys. Bye bye.